Triprao haste o horse sagana CBSE te TBSE board exam o Kokborok subject no Roman script by Sunyani Shanmungno Tuinai Java Kotoro Onkonani Kok Khorangti Saka RSKC Kokti Shalo Bobagar Khor Agulini Press Club of the Haino Honey Kok Shaikanarka RSKC ni President Borongura Bikas Rai Debroma Pando Bono Karibo Manjaka Advocate Mintu Debroma no khobui haste hapango tongnai ketasak bodoli IPF tini ado kebangnai bodol no karibo hasteni rungfrungnai sinai nugnai no khobui rungsrungnai bodol TSF ni ado robo haino manjaka okok sa pandawo tai kok tumathumnai rangbiskamo kok narak thani RSKC ni president Bikas Rai Debroma tamo shaikhanarka nainedi silmangpli Sharikaham media ni bororogno hambaya fara tai namun bisingti klai tini Roman script for Kokborok coba RSKC ni kobok Mumbai chini Tripura haste ni Kokborok sanai kurung mothani borok manjak phaika ke শুধু NGO ya political party ni borok manjak phaika jeta sekango kono phano wasa phano makri ke aing tikle once again I can get tini meeting tini beren successful ka get tini meeting o je resolution nazakha abong khai je meeting 31 তারিখো tini ka 28 29 30 31 তারিখো chin Tripurao Triprao je students organization to joto noti TBSE zone asukine asukine baskango je movement to mono abono sun tam khlai ni khlaiya abono kaisa ruprekha teri khlai aboni ukloni tam karon kai abu kisa yang abni yaphang yarum kisa sawai ma pen abo khanga kai narok saimano je taklai ni simi CBSE bo Kokborok hapka ki CBSE taklai je Kokborok nanai ro porikari nai ro boroni bagi je question paper set man tongmani abo bangla bai khainani bagi borok chatu rak tamaika ngai chu yafang ni simino CBSE na bo memorandum review khajak ngai chief minister bo malai binthani bo godi khajak memorandum review khajak aroni je Kokborok and other minority languages director to mona arbo review khajak director of school education review khajak hai phano borok jasa khlai phano chini Kokborok ni hamkreno kasa nambagai bangla script no chini sakabo piglo video ege abono tuyei bina sabo kok kalika okay recently last je bina sabo education thaka o jagabo nini opposition party ni pressure by chief minister Kokrinani nangka je ukono CBSE ni question paper no bilingual khana bage bo chithi issue khare dile ge chinta ni khobor tomo 12 tarikh o chithi issue unkha director of school education simi ti gono rohajaka CBSE no rohajaka chairman CBSE nge tabok tini to 28 tarikh ge CBSE ni porikha ungnai 14 tarikh ungnai inkoni February ni 14 tarikh kaisa tongo tai kaisa kai kursin kamu 15 tarikh kaisa tai 20 tarikh 24 tarikh kaisa 15 tarikh kaisa 24 tarikh kaisa ge jago to jora krika ge aun bageno abono khlena bage naikana khlena bage jung decision nakha je 31 tarikh to jung joto student organization ma sumai ge 2 tarikh jung Guwahati CBSE ni je regional director tongo ojaga thari tambage hinga kai jung chinthani khobor sokaika je CBSE ni je chairman abo Guwahati ni regional director office abona rido kai Guwahati ni office no abona naikana khlai transcription ni je bepar ambage jung 2 tarikh thangi tongo nge tegesa hinga kai bumung bai hinga kai advisory committee for development of Kokborok hiaba samungo hinga kai abo advisory committee for destruction of Kokborok abon bagai o je advisory committee abono dissolution khlana bagai government no pressure nai tai kaisa hinga kai saimano
7 March 이 스크립 이슈 tuye go kazak বিধানসভা kok kazak assembly go 이게 afro 이 problem no solve karna bagai script selection committee ne kaisa khlai thika bro 이게 o script selection committee kono samutama kri bisa parni thanga thane march tabu february kasi tonga ti sanai sal tokena ge bisa to kawisi tanga kono samkhli ओके ओ जे स्क्रिप्ट सिलेक्शन कमिटी जे खरकताम ब्रह्म चंगै खलै माने ओ स्क्रिप्ट कमिटी न हो सवाइरि नांथो आउ मसु मेमोरेंडम लिरनाय ते प्रेशर क्रिएट खालायनाय ए इंखा तिनिनि मीटिंग नि आउटकम डिसिजन आबो सर बसकां साला चबाखा बुंनो हाय चबाखा पीसफुल ना वायलेंस नि दिगि थानाय आबो तो जों सिगां बारे कोन फन साइमि सिगां बारे कोन फन साइमि पीसफुल खायै जदि तब सरकार जदि मानि खांगे तो कहा আর সরকার যদি নাই খাই আবো থুইনি তুইমা বনানে নাঙানে হিনি সরকার যদি খাকে বনায় আচ্ছা স্যার তাও যে রংসং দंनाय রক বা পরটাই एग्जाम রনাय রক তো সব সময়ই থাকনাय আর পম মানে অর কক থাইয়া দं শর্ট সময়ই থানে তো জবসে মানো তাকলাই যে সাকলাই ফানো কুয়েশ্চন পেপার যেসা বাই ফানো খলাই তো আনসার শিট जों रोमान स्क्रिप्ट बेनो सुइनाय चिन सरा द रोमान स्क्रिप्ट बेसे सुइमानो हंगाय बांग्ला बे सुइ सेमाय हंगा बंग तानि बांग्ला बे सिरि तनाय सुइनाय जो जतो उनको वो एग्जामिनेशन सेंटर जतो एग्जामिनेशन सेंटर थांगिनि जों नायजमनाय साबो चिनि बसाबुति रंनो kokborok পরীক্ষার দিন বাংলা স্ক্রিপ্টে জোর জবরদস্তি সুইরি জমাবা নাইনাय কেবল যদি মাংখা হঙ্গাই কেবল যদি মানজাখা হঙ্গাই বিন মুগে এফআইআর খালাইজামে থানাও সুজাকো তার মানে ইয়াকায়া তাবো রংসংনাय রক স্টুডেন্ট তাবো रोमान स्क्रिप्ट পরীক্ষা দিতাম কোনো কিরি না করি কোনো কিরি না করি जों तमु সারা ত্রিপুরানি যে kokborok সানাই 11-12 লক্ষ বড় নরন উপলব্ধ TBSE তো CBSE তো TBSE তো সুজাকো আর কোনো থেসারা কোনো তাই কোনো দোসরা কোনো কক করি